Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri twumva masaha ya mu igitondo cy'umugisha kuri twumva masaha ya nimugoroba biraza guterwa no kuntu ingengabi yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 23 z'ukwa gatatu 2025. Bwana Karemba Aimable, igitondo cyiza. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Bwana Moses no ku nshuti n'abavandimwe bacu bo kuri Dunia Nikote TV. Yes, bakunzi ba Dunia Nikote TV rero ikaze rwose. Aha ni mu rugo ngira ngo iyo namaze kwifatiramo nge na Bwana Karemba Aimable mujye mwitegura yuko ku kijyanye n'amakuru tuba tuje kubahereza kugira ngo ibintu bigende neza. Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo twinjire mu nkuru idasanzwe, ngira ngo wabibonye yuko muri iki gitondo habayeho kurasana nubwo amasasu menshi atumvikanye hano Bujumbura, ariko habayeho kurasana gukomeye. Amakuru mfite rero ngo hari abantu bambaye uniform batazwe, nibo barimo baragira gutya, ugasanga bagabye ibitero muri ibice, ugasanga habayeho kurasana ibintu bigakomera. Ariko ndagira ngo iyi nkuru yenda tuze kuyinjiramo neza gatanu kuri kagenzi kako, ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru adasanzwe, banzu ndamukiriza abantu bo mu gihugu cy'u Burundi. Abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi mu bice bya Cibitoki, Yego. Abakunzi bacu badukurikirana bari Bujumbura, abakunzi bacu badukurikirana bari ahitwa mu Kayanja ndetse no mu tundi duce dutandukanye korine zose turabashuhuje. Bari muri korine Munanira, bari muri korine Kinazi, bari mu makorine agiye atandukanye, bose turabasuje ndetse tubahaye n'ikaze muri rusange. Birumvikana yuko rero muri ano masaha mu gitondo turasuza abantu bari i Kigali cyane mu Rwanda, ubwo bose muri rusange turabasuje. Amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba bwaryo, iburasirazuba bwaryo, no muri Afrika iburasirazuba muri rusange, Afrika ya kure ndetse muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, nimukomeze mugire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu. Yes, ndakeka byose bamaze kuba ubyirukankamo, ngira ngo ibihugu byinshi urabasuhuje. Icyo ni ikintu navuga cy'agaciro. Reka twinjire mu makuru rero, ngira ngo nyemeramba abwira ingingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho kugira ngo aya makuru tuyinjiremo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Nta kibazo Bwana Moses, kwataka ni ingenzi. Yes, birumvikana tugiye kugaruka ku masasu menshi yarayavugiye hano mu mujyi wa Bujumbura. Na masasu mw'abantu Imana mwe yumvikanye ku rwego rwo hejuru, akaba ari amasasu yagombaga kuza kugira ingaruka ku baturage ndetse n'igihugu cy'u Burundi yagihungabanyije. Gusa turaje tubabwire byinshi bigeranye n'aya masasu y'imbunda zifite silencer abantu benshi ntibabimenye, ariko twe tuje kubaha ukuri kw'amakuru dufite aka kanya. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Cibitoki, naho haraye havugiye amasasu menshi. Benshi bati bari mu myitozo, abandi bati hagiye kuba hubwa intambara ikomeye cyane, Red Tabara yatatse ku kibuga cy'indege tayari, ibintu byamaze kuba ibindi. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi muzingo icyitwa South Africa, bya bikoresho byabo bamenye ko Antonov 2 zamennye. Antonov zigera kuri 2 zamaze kumena. Antonov zigera kuri 2 zamaze kumena ibikoresho. Ngira ngo ibi nabyo turaza kuba tubikomoza tubiva imuzingo. Turaza kunyarukira hano by'umwihariko Kibira, naho hamaze kumenwa ibikoresho birimo amasasu menshi cyane. Ariko se Bwana Moses, amasasu akomeje kugenda amenwa mu bino bice byahariya mu Kibira, ko akomeje kugenda agira uruhare mu kwica abasirikare benshi cyane b'Abarundi, bikanavuga yuko deployment z'ibikoresho byinshi cyane biri kuzanwa no mu ishyamba ryo mu Kibira, bari kugusa nabo babigemura umutwe wa Red Tabara. Oya, n'ubundi ni ibintu byumvikana, ariko ngewe nta nubwo narinzi ko Red Tabara hari buriya mu ishyamba ryo mu Kibira ngo ifitemo igice kinini cyane iherereyemo. Byampaye nka data. Ririya shyamba ni ishyamba rinini, by the way, ni ishyamba rinini. No kuvuga ngo rero aduye aramutse ari mu gice kimwe nawe uri mu kindi, ushobora kuhakora imyitozo ariko ntumenye igihe azakugwira gitumo. Birumvikana yuko rero aho ngaho situation bari hatari, ndetse igisirikare cy'u Burundi kiba gifite ibibazo byinshi gishobora guhura nabyo. Ibyo na tugiye kubyinjiramo, ngira ngo ntago twinjira mu makuru nyirizina, ariko ndaza kubabwira ikigendanye no kuba rwose witwa Reverien Ndikuriyo. Uyu baramuzi muri CNDD FDD, aravuga rikijyana. Uyu mugabo ashobora kuza guhura n'uruva gusenya, ngira ngo ibi nabyo ni ibintu turiwe dukomozaho. Turaza guca mu makuru menshi agiye atandukanye, turaza kugenda tuba updatinga, ngira ngo tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko turaza gusimbukira hano mu bice by'ahitwa za
za Mujejuru n'ahazamunanira abaturage baho bafite ubwoba bwinshi cyane kuko ngo mu masaha y'ijoro ngo bari kubona abantu bambaye uniform nk'iya polisi ariko ngo badafite ikirangantego cy'u Burundi. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Imirwano se yaje gusakiranya abapolisi b'igihugu cy'u Burundi n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura, hafi mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura. Wabimenye aya makuru nayo ngira ngo dore amafoto ngaya nayamenye. Abakunzi bacu batubwiye ngo tujye tuberekana amafoto ariko nabyo turabikosora. Yenda turaza kugenda tugerageza tuyabibacishirizemo gake gake ngira ngo kuba updatinga nibyo by'ingenzi. Andi makuru rero arimo agenda angeraho ngo bumunyemerere mbabwire yuko ariko wamenye nuza Muhozi wamenye ko yagiye ku munsi w'ejo di Muhozi Kayine Rugaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni. Ana makuru mba ngomba kumenya. Uruzinduko yari yagiye mu Rwanda ku munsi w'ejo nibwo yavuye mu gihugu cy'u Rwanda yongera gufata indege imusubiza mu gihugu cy'u Bugande. Ngira ngo reka dukomeze twinjire bwana Karimba Emma urengera ngo ako kari haka update gaciyeho twagombaga ku updating abantu tubabwira kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko se ko ndamikorwa wayirakariye. Oya ntago ari ukurakara mikoro njya mbona no muri comment babishyiramo ariko ntago aba ari ukurakara. Dore wo niwe Karimba Emma uri mu ngiye Karimba Aimable originalité journaliste kandi ni umusore ni umusore ariko abenshi bajya muri akabatiwe n'umupapa. Yes, reka twikomereze ngira ngo turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Bwana Karimba Aimable sinzi nimba yenda nawe hari impfunyamfunyi ufite cyangwa se unarasera rimwe ku ntego ahasigaye twikomereze kuko mfite ibibazo byinshi kuri ino nshuro kukubaza. Urabona ko amasasu yamaze gutitiza abantu hariya rwose indani. Amasasu yamaje gutitiza ikitwa abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko abaturage ba hano mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kwibaza ese noneho igihugu cyacu ko tubona gisa naho kiri kugana aharindimuka iherezo ryabyo ni irihe. By'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga kiti igisirikare cy'u Burundi ntago twanze kurwana kuko nicyo twitoje. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kudushora mu intambara z'urudaca n'urudaca kandi akenshi usanga amakosa ari uyafite dore yuko Red Tabara nta kitageze ramwandikira nta kitageze ramwegera ariko yaranze. Iriya ni Red Tabara yambaye uniform ijya kumera nk'iya polisi ngo noneho ngo ikijyanye no kuripura ngo bararipura ngo niyo wabohereje imwe muri special force ya mbere mu gihugu cy'u Burundi irimo n'abarinda General Neva ngo bageze mu mujyi barasesera ngo mbega bameze nk'amavubi. Noneho hari igihe President Evariste Ndayishimiye yagize gutya atangiza operation ngo zo kohereza abasirikare bamwe bamurinda kujya kubatestingira kuri Red Tabara. Nyamuneka yakohereza 300 hakagaruka umwe cyangwa ntihagiye n'umwugaruka. Ariko buriya rero hari ibintu abantu badakinisha ngira ngo wenda kambaze nk'urugero rworoshye. Reba hano muri Sud Kivu hari hariyo umugabo bita Colonel Ronald Ndayishimiye niwe uyoboye bato y'abarundi ihanganye na Red Tabara ifatanyije na RDC cyangwa se igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ngira ngo nimba wibuka muri operation zimwe mu zimbere bakoze barakubiswe bikomeye noneho bakubitwa babatirishwe ikitwa urufa rw'amasasu nyuma yuko uwitwa Colonel Ronald Ndayishimiye yaravuye ku muremure ayoboye bato ya 9 bita Tafoka. Ngira ngo urabyibuka neza nawe yarahakubitiwe arangije icyo gihe bato irashira neza ngo bitewe n'uburyo ngo M23 yayishyize ku butaka ngo imaze gushyira ngo agira gutya ngo asubira mu gihugu cy'u Burundi. Agiye mu gihugu cy'u Burundi ngo bamujyana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. General Neva aravuga ati nibamufunge bamaze kumufunga ngo bamubajemo nk'icyumweru ngo bapimye ngo basanga uyu mugabo ngo ni muzima umujyana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe amaramo icyumweru naho basanga nta kibazo afite. Bamwohereza ati M23 ntizagera muri Sud Kivu muri Sud Kivu ujye guhangana. Icyo gihe bari bakiri muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo rero niwuza amateka Red Tabara kuko yagezeyo yarakubiswe abasirikare barohereje amabato n'akatari amabatayo imihanda amakonvo yacaga hano muri Uvira. Ngira ngo ibyo bintu twajyaga tubivuga turi kumwe twicaranye nakwerekaga amafoto nakwerekaga amavideo. Ni ukuvuga ngo rero buriya uramutse umubajije Red Tabara ni bantu ki muri Sud Kivu yaguha amakuru yabo. Ni ukuvuga ngo rero ngira ngo yenda reka twinjire muri iri rasana rikomeje kubera Bujumbura mu masaha y'ijoro ugasanga rimwe na rimwe habaye n'ama operation y'imbunda zifite silencer. Ni ibintu bikomeje kugenda
bigaragara ngo bamwe mu bakomeje kugenda baduha amakuru nibo bakomeje kugenda rwose baduha na proof zigaragara. Ndagira ngo iki kintu tukiganireho neza. Ibintu ntabwo bishobora kubuza gutuma igihugu cy'u Burundi bagifata bakagira ngo ni bya bintu byo kurasana bikarangira. Nuvuga ngo ibi bintu Bwana Moses uri kubona biri kuba muri no mujyi wa Bujumbura. Nk'ubu operation yabaye mu mujyi wa Bujumbura. Abo basirikare wari uri kumbwira bari wiyambariye imyenda isa n'ahari y'abapolisi. Barasanye n'igisirikare cy'u Burundi. Ababashije kubabona bavuze yuko nibuza bari nk'abasirikare bari ku kigero cy'abasirikare bagera kuri 50. Abo basirikare barasanye n'igisirikare cy'u Burundi nta n'umusirikare n'umwe nibuza bigeze bafata nk'amateko. Nukumva ngo barwaniye Bujumbura bakubitanye bahanganye n'ubu ngubu operation yariyobowe n'umugabo w'umukoroneri. Yego. Hanga mu Bujumbura kurasana kwa basirikare bari bambaye imyenda isa n'ari y'abapolisi ni Red Tabarega nano watinya kubivuga. Bamubashije batise. Yego. Yego ndabyemera mwapfiriye ku rugamba mwarashwe. Yego. Niba twabyita urugamba niba twabyita igitendo. Ni igitendo. Mwapfiriye mu gitendo. Urumva? Iki gitendo ni igitendo nakoherejemo nkubwira nibuza unzaniremo nka 5 cyangwa se nk'icumi bamereza amakuru y'ibyo bene waba bari gutegura. Yego. Mana yanjye ngo nta numwe bigize bazana. Nta numwe bigeze bazana. Ahubwo bakijijwe n'amaguru bavuga yuko ibyo batekerezaga bidahuye n'ibyo babonye ngo kuko n'abaturage bashaka kuba bafitanye ubufatanye bukomeye cyane n'uyu mutwe wa Red Tabara. Ibintu ntago biri bworohe. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane turi bukomeze kugenda tubakurikirana. Ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo kirukanga cyane. Tugaruke hano Cibitoke naho hari kugenda hagaragara irasana rya hato na hato. Ibyo tuze kubishyira mu kahe gatebo. Ese ni imyitozo cyangwa nabo hari ibyo barimo barakumira basubiza inyuma? Ku ruhande rwa hano mu Cibitoke kuko Cibitoke na agace navuga yuko ari agace k'ingenzi. Ubanga bw'ibyuma ariko baze kutubwira iminota di. Yego komeza. Na agace k'ingenzi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Na agace k'ingenzi kuri guhangana n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Na agace k'ingenzi ku rubyiruko rw'imbonera kure n'aba FDLR bafatanyije. Ariko icyitwa Red Tabara kirakubwira kiti mu gihe Cibitoke twaba tuyifite iri ahantu strategique hari ikigo cya gisirikare kirimo ibikoresho byinshi. Mu gihe tuzaba tumaze gufata Cibitoke tayari igihugu cy'u Burundi tuzaba tugifite mu maboko. Niyo mpamvu ubona yuko n'ubundi rasana ntago ryabura hariya kuko hari n'igihe usanga hana rasanye abasirikare b'igihugu cy'u Burundi cyangwa imbonera kureba bahaye imbunda ugasanga nizo ziri kurasana ubwazo bitewe n'ibyo batumvikanyeho. Erega buriya nurebe hano mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa byabo byarikorwa bya gisirikare n'ibikorwa by'abanyepolitike birasa neza cyane 100% n'iby'igisirikare cya Kongo. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ngira ngo irasa bikomeje kugenda byumvikana. Tugaruke gato hano mu kibira kugeza amagingo ya Bwana Karimba Aimable ni kibira twumvamo inkuba. Ejo atubwira ati ejo zakubisa. Ibintu byo tuze kubyita iki? Ku bijyanye n'inkuba zikomeje gukubita abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, abanyarwanda nabo bavuga bati gakubitwe n'inkuba ni igitutsi gikomeye cyane. Umuntu akubwira agakubitwa n'inkuba abagututse nabi. Inkuba yica nabi. Ariko nukuvuga ngo ku ruhande rw'aba basirikare bari gukubitwa n'inkuba umunsi ku munsi muri no shyamba rya Kibira n'imbaraga Red Tabara yamaze kubaka. Kuko nk'ubu igice kinini Red Tabara ifite hano mu ishyamba ryo mu Kibira irakubwira yuko igifite neza 100% kandi igihugu cy'u Burundi kitazigira kibatsimbora. Igice kinini igihugu cy'u Burundi gifite kivuga yuko ari naho baturuka bagaba igitero kuri Red Tabara ni igice ubona yuko kivanzemo akajagari. Barazana abasirikare batayo kagiye kumva ngo havuyemo 500 nginkuba yabakubise. Barazana abasirikare 300 kagiye kumva ngo hagiyemo 3 nibo batashye nibo basubiye babo gutanga inkuru yuko bene babo bapfuye. Ukabona yuko izi nkuba zikomeje gukubita hano mu ishyamba ryo mu Kibira uretse guca intege igisirikare cy'u Burundi biraza no kubyara yuko iri shyamba ryo mu Kibira icyitwa Red Tabara igiye gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo ribe total tombe kugira ngo n'ubundi Red Tabara ibi bitero ikomeje kugenda igabwaho bihagarare.
Yes, birumvikana ngira ngo tugaruke gato kuri Agathon Rwasa nk'ubu mu kanya hari umuvandimwe warunyohereje amakuru ati uwitwa Everyo Ndikuriyo ari mu kaga gakomeye cyane ashobora kuza kwicwa n'amakuru arimo angera aka kanya. Ndabona rwose arimo ambwira yuko isa ibintu ishobora kuza byahindura isura by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi kuko abanyapolitike bagiye batandukanye mu ishyaka riri ku butegetsi nabo batangiye kuryana ku rwego rwo hejuru, ubwo ni mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ndabona rero hari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa muri iki gitondo bituruka mu gihugu cy'u Burundi, kuko rwose hari n'inama yamaze kuba rwose itegurwa. Iyi nama y'abasirikare barinda imipaka mu kanya gato ishobora kuza guterana ku isaha isa 4 n'iminota igera muri 30. Ndabona rwose nayo bamaze kuba banyiyapodetinga, ngira ngo turaza kubakurikirana byinshi ku kijyanye n'inama. Bwana Kalimba Aimable, twavuga byinshi, twavuga bwirabuka kigiye kuvuga iby'Uburundi. Tugaruke gato ku kibuga cy'indege. Ni ikibuga cy'indege kugeza magingo yacu kikomeje kumenwa ibikoresho biri guturuka muri South Africa. Ese ibikoresho igihugu cy'u Burundi kizanye, twari tumaze igihe tutavuga ku bijyanye n'amadiplomenti y'ibikoresho bya buri kanya, turi kubona ibikoresho bya buri kanya. Ibi byo tuze kubyita iki Bwana Kalimba Aimable? Ese koko barashaka kwirukana iyo Red Tabara? Erega Red Tabara ikintu tugomba kumenya Bwana Moses ingaruka buri kanya. Yego, Red Tabara ni umutwe w'abaturage ba kino gihugu cy'u Burundi. Nk'uko Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atunga urutoki bimwe mu bihugu bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba yuko ari byo bifasha Red Tabara ngo kugira imbaraga cyangwa se ngo kwitoza, cyane atunga agatoki nyakubahwa Perezida Paul Kagame yuko ngo ari utoza urubyiruko ngo rw'impunzi mu kugira imbaraga zo kugaba ibitero mu gihugu cyabo. Wabitekerezaho washyira muri logique ugasanga Evariste Ndayishimiye ibyo ari gutekereza n'ibyo ari kuvuga n'ibyo yanga abyirengagiza nkana. Uvuga ngo rero ibi bikoresho birazanwa pe, ni byiza. South Africa irazanye, bra nta nubwo South Africa rege bizanye, haga South Africa ibizanye ni imbaraga z'ababirigi, ni imbaraga z'abafaransa, ni imbaraga z'abo Bongereza bagerageza kuzana ingufu zose zishoboka kugira ngo barebe yuko imyivumbagatanyo hano muri East Africa yakwiyongera kugira ngo babone inzira biciramo n'ubundi bongera gukoloniza muri bwa buryo bwabo. Yes. Bwana Kalimba Aimable, ndumva twasoreza ahangaha kugira ngo n'abadukurikiye baze gukomeza bumve, ndetse n'ufite internet nyataza kurambirwa kumva iki kiganiro. Yego, murakoze cyane Bwana Moses.